laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين وبعد عباد الله أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فهذا الرجل قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لقتال الغير ليحفظها ويعمل بها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. وفي هذا دلالة على أن الغضب جماع الشر ومفتاحه، وأن التحرز منه جماع الخير. يأتي الله سبحانه وتعالى تقول إن أودني وودي يمبي ودالي إن كل ليتم كنف الله سبحانه وتعالى ittuɗo e moƴƴere muɗum e yurmede muɗum o waɗi en julɓe. oɗo nema islam mo tawi ko oɗo ɓuri mawnude kala ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata ko neɗɗo. kala ko okkuma kon e ko weltorte so ɗawima ɗum ɗo ko sakkitorta ko suno. kala ko ɗawma so okkima ɗum ɗo jaɓu hooroɗa so a jaɓi a gollitiri a wona neɗɗo heɓuɗo battane moƴƴe. en seedo ala reweteeɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawi ko kanko tun rewata heɓa nafa ko rewɗa kon, ko kanko tun kadi ronkata rewde lorre ma ko a rewalimo kon. en seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen, ko nulaɗo makko ɓen toro Allah yo o juuɗu o ɓeyda barki e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal ha ñandadal ngal dari. ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore an wasiyo gooto kala e moɗon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo tuwɗon, sabu ko ɗum ɗo tun woni kulol addanelngol ma nafa, kulol dandelngol ma ngol ko hulɗa kon fuu ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala e ɗoftagol nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. oɗo nelaɗo mo tawi o accali ka moƴƴere heɓoto si wona o tindini en e muɗum, o accali kadi ka lorra woni si wona o rentini en e muɗum. haray neɗɗo julɗo on no hananimo ɗoftagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ko ɓe yamiri kon, ɗoftoɓe kadi e ko ɓe haɗi kon. ari ka sahihul Bukhari maako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maako mo nani ɗum manditi filliti ɗum winda oɗo sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tedduɗo
wiyeteeɗo Abu Hurayrata radiyallahu anhu o wi kanko Abu Hurayra wondema neɗɗo gooto arino ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo on ɗaɓɓiri nelaaɗo yo nelaaɗo yamirmo ko o waɗa ko tawata si o waɗi ɗum ɗon ko wiyete bone kon fof o daɗay ko wiyete moƴƴere kon fof o heɓay siko goɗɗo e yimɓe landano ɗum o jogayno bimbi o wowla haa kiikiiɗe hara mo acci ɓuri wonde important kon kono nde tawno ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama woni ko landa ko annduɗo mo tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko andinimo o wasiimo wasiye daɓɓo muuɓuɗo kala ko wiyetee ko moƴƴere rentinɗo kala ko wiyetee kon bone nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakani oɗo gorko konngol ngol tawata kanko yewtanooɗo on tigi ado o faamu ndengol hari himo yewi ɓe maaki la taghdab yahu hara a jaɓaali monaade wata jaɓ seytinde gorko on yawi konngol ngol o landiti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam laawol ɗimmol yo nelaaɗo wasiyomo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maakanimo ko ɓe maakannomo konko arande ɓe maaki la taghdab wata amono o landitiiɓe laawol tammol ɓe maakanimo ɗum oɗo gorko o ɗaɓɓiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yoɓe wasiyomo wasiye raɓɓiɗuɗo muuɓuɗo kala ko wiyetee ko moƴƴere fiyo o maandito ɗum o gollira ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasiyiimo wondema wata o seytin woni e maakugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonande oɗo gorko e nder o maaku maɓɓe ɗo konngol gootol fillitaangol laabi kadi ngol ɓeydaaka ngol ɓuytaaka ko tindinta wondema ko wiyetee monagol kon kala bone on fof ko ɗo mooɓondiri saabi bone on ko ɗo woni accugol monagol ngol ko ɗum ɗo kadi woni mooɓondirgol moƴƴere nden fof idan haray si en taskike moƴƴa bani adama on Allah subhanahu wa ta'ala no moƴƴinirimo noon himo waɗi e makko wono nelaaɗo maakir noon sallllahu alayhi wa sallam ala inna fi ljasadi mudghatan ida salahat salaha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wattane yila anndu wondema huyre teewno e bani adama si nde moƴƴii ɓanndu makko ndum fof moƴƴay si nde bonii hara e ɓanndu makko ndum fof bonii ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko woni nden huyre ko ɓernde neɗɗo on alaa e golleeji ɓernde nden golle wawɗe wurtaade e hoore ɓernde nden doola nde waɗina nde kala ko nde faalaaka hewdi ko wiyetee kon munagol ayuha almuminun الغضب من الغفال الذميمة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير وهو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند غشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى بعد وقوعه وينسوا عن ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والأيمان وتطليق الزوج ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم مما يدل أوضح الدلالة على أن الغضب جماع الشر ومفتاح أبوابه كأنه يقوم جنبه haray wonande neɗɗo taskotoɗo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makata kon so en tastike ngol konngol ɗo nde yamirore ɗo o wasiye ɗo tawa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri oɗo gorko ko waɗa
ko tawata naa ko ɗuuɗi kono moƴƴere nden fof no e muɗum ko wiyete seytingol kon no jeeya e jikkuuji ɓurɗi ŋiñeede ɗin ɓuraɗi añeede ɗin ɓurɗi bonnude ɗin kadi ɗin ɗi tawata islamu haɗi rentini e muɗum hakkirde e rentingol karama koɓɓe wii ko wiyete seytingol ko fatugol ƴiiƴam wonɗan ɗan ka ɓernde honde tuma neɗɗo on faala pottinde lorra fokkituka e makko taw hulta waɗi yani hunde fokkiti e ma nde hulɗa taw waɗu saanga faalaɗa yiltugol ɗum ɗon immande ɓernde nden ɗon ko ɗum fannata ƴiiƴam ɗan ka ɓernde haa yeeba hay haqqille nden taw joomum annda ko wiyata annda ko watta tawi neɗɗo on seytini ko yaltata e muɗum no heewi immorde e golleeji harmuɗi e konnguɗi harmuɗi no jeeya e muɗum wargol woore neɗɗo warata hoore himo weltii tuma nde o innata mi waraymo wo ma daroɗon mi ware ma acce mi waramo tawa e ɓernde makko nde no fatude hono ɗum defimo wolgol ngol konngol ma waɗugol ɗum ko par ce que mo seytini simo weltino wattano ɗum iden ko e mona gonngol war hoore yaltata ko e mona gonngol yennugol yaltata ko e mona gonngol piigol ngol yaltata ko e mona gonngol tooñugol ngol yaltata jaggitere kadi ko ɗum yaltata tuma neɗɗo o moni ɗiɗo piijo watte wano noon kadi ko tuma neɗɗo o moni o wondirta wondooje ɗe tawata ɗe ukkaymo e probléme ko tuma neɗɗo o moni o innata mo resi o yo fulkan konko tawata si o monanoki o wowlatano tuma moni o ngiwi kadi o ninsoye ko tuma neɗɗo o moni ko on tuma o watta piiji ma o wowla konnguɗi ɗi tawata batte muɗum ɗen ko aroyta ko ninse konko tawata no tindinoore laaɓunde pos wondema ko wiyete kon tikkugol ɗum ɗo no muuɓi kala ko wiyete bone kon ko ɗum ɗo woni tottirgal dambuɗe muɗum ɗen idan no jeeya e alamande ko hollata neɗɗo si o reenaaki o heɓe ko wiyete ko malkiseede yaawugol neɗɗo monagol wongol mo neeɓuɗo weltagol julɗo sen tastike hannde e nder jama julɓe ɓen 90 e nder temedere boneeji wonɗi e wadde ɗin sabu majji ko honɗum ko tikkere tikkugol haa feƴƴintina ronka kadi jokkintinde tikkere ndugo islamu wi kon wa kad jaa ani salaf nuqulun adida fi ltahdiri min alghadabi wa bayani nataijihi wa awaibihi alwaqima قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب كان يلتتك مؤيبة فئيبة أكتبة من هنا نيد وليدي يا الله سبحانه وتعالى يرمي بيافو بي انت واي اتاما اما بكم دي هيودي في رنتينغول اكويتكم منغول e ɓangingol dimɗe muɗum ɗen e batteji mum bonɗi ɗin oɗo wiyete abdoullahi ibnul moubarak rahimahullah wondiɓe makko ɓe landinomo yo o mooɓidiranɓe ko wiyete moƴƴere jikku kon fuu e konngol gotol pet tawa ɓe wawa e mantade ɓe gollitira abdoullahi ibnul moubarak o wii konngol gootol ngol tawata no moftingol ko wiyete moƴƴere jikku fuu ko accugol monagol so a waawi accude monagol kama neeɓa jooɗaka yewtere so a waawi accude monagol neeɓa an e goɗɗo on piiraali neeɓa an e goɗɗo yennidiraali neeɓa mo jommuɗa accitaaka neeɓa e société ma lañcaaki kono so a ɗuuɗii ɓernde haa feƴƴitii tawi ko fanɗi wo ko fanɗi an amonoto haa gite ma wojja daande ma daɗi daande ma funta neɗɗo si wayi ni kala ko o nangi sattore bone sabu o yaltoyta fii honɗum mo jogii ko bonnata kon ka makko idan o wi kanko abdoullahi ibnul moubarak
moƴƴere nden fof moƴƴere jikku nden fof no mooɓodiri e ngol konngol bajjol ɗo hon ɗum tarkul ghadab accugol munagol wa qala umar bne abdul aziz rahimahullahu qad aflaha man usima min alhawa walghadabi waltama qala awalu alghadabi jununun wa akhiruhu nadam umar bne abdul aziz rahimahullahu o wi malama oɗo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala dandi ɗiɗo tati mo Allah subhanahu wa ta'ala dandi beleɗe jokkugol beleɗe muɗum ɗen waɗugol ko weli ɗum wo ko ɗum ɗon moƴƴi ko ɗum haani ko metti ɗum wo ko ɗum harmi ko ɗum aña tawi neɗɗo wayi ni haray kanko e ko rewete malore kon ɓe sendi lawo neɗɗo hana wadde beleɗe makko ɗen kanko si welimo moƴƴi si mettimo boni bal yo jaɓu ko sari a wi no moƴƴi kon ko ɗum moƴƴi ko sari a wi no boni kon ko ɗum boni hay si welimo ma mettimo ɗimmum ɗum o wi accugol monagol e ɗuɗugol tamaw mo Allah dandi ɗiɗo tati wo haray o dandama boneji ɗin fof o wi ko wiyete monagol kon arande mum nden ko feetere feetuɗo e moniiɗo ko gootum ɓe suɓata ko ɓe wowla ɓe suɓata ko ɓe waɗa ɓe ndaarata ko hombo woni ɗo hombo woni alaa ɗo ton taskike hannde a yiya e neɗɗo tawa ka darnde makko ka ɓornateeri makko ka kuuɗe makko feeñuɗe ko o moko ba haa ñannde o moni ñannde o moni so a naniiɗi o wowlata ɗi maayi ko watta kon a innata ko oya moko ba hankini daare nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no waɗani e misal ɓurgal labeede ngol tawata neɗɗo makko ba fof no haani ñentinde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hunde yannode ka nder suudu maɓɓe hakkunde sonnaaɓe maɓɓe ɓen kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe toolii ka nder suudu maɓɓe hiɓe wondi e makko baaɓe sahaaba en sonnaajo maɓɓe no wiyee Hafsa o defi o jonni payku makko gollay kuyyo adda nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe toolii ɗon ka suudu nene Aissata e nde ñannde naatuuru Hafsa ko moƴƴere makko jikku yiɗugol nelaaɗo yiɗalngol nelaaɗo waɗi yo o defu o nelda ɓe to Hafsa Aissa kadi mettimo no jeyaa e ko yimɓe ɓen haani faamude wondema sonnaajo ko o julɗi wo ko o julɗi ko o moƴƴi wo ko o moƴƴi koyete nawli ko yaltaka ɓernde makko ko imma ngu wona dagiingu ma ngu wona harmu ngu si ngu woni pooɗirgu moƴƴere ngu moƴƴi si ngu woni pooɗirgu bone ngu boni kono yo ngu iw on a hirse mo hawta hawata yimɓe si hisayno ɗum ko sonnaaɓe nelaɗo ɗa tono hisude muɗum kono hay sonnaaji woto hisata metti Aissa ko tawata ko nelaaɗo kaka makko woni sonnaajo gono ka cuuru mum to yo defu toon jonna goɗɗo yo adda nelaaɗo ka suudu makko hon ɗum o waɗi gollowo on hewtuno tambi korum kun tun o banti kum nelaaɗo no tooli sahabaɓe makko baɓe fof no tooli o tappi korum kun kun hippoyi to ñaamete on hibbi mbiyan on fusi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe wino gorko on la tagdab ɓe jeyaaka e yimɓe haɗooɓe ɓe waɗa ma yamiroɓe ronka wadde ɓe ndaari golle Aissa ɗe yeeso ɓe makko baaɓe ɗo fuu holno ɓe maaki gharat ummukum nene mon nawlay woni ɓe yennaali ɓe piyaali ɓe sonkaali ɓe raɗaaki konngol gootol tati ɓe maaki gharat ummukum nene mon nawlay woni ɓe maaki ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina ñaamete hibbaaɗo on ko ñaamete yoɓirte miran fusuɗon ko mira yoɓirteɓe ɓe daali goɗɗo billahi aleykum hala ko makko ba e makko baaɓe hannde joƴƴini hoɓɓe ka nder salon muɗum jooɗodi e sonnaajo muɗum ñaamete addoye ɗon debbo immo banto ɗum hibba junngo o ronkete heleede on ronka hewtude nde ñannde ka mawɓe makko ɓen makko baaɓe wonɓe ɗon ɓe waawa jogitaade on nde ñannde idan ko oɗo wiyaɗe ñentinne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli misal wonde julɗo naam neɗɗo monotogoy
kono ko yo andu so moni ko honɗum mo hani wi'ude honɗum mo hani wadde idan ko wiyete monagol kon arande mun nden ko feetere sa monike a gérali mone maɗa on tun a golle feeto ɗon kon ko tawata si lannoyi a ninsoyer fakkitode muɗum arɗo wiya ala jikari ko ɗum waɗ ɗon fi honɗum par ce que toon ɗo waɗanoɗa ɗum ma toon ɗo wolananata feeto ko mone ma o watta ronkugol jeerugol mone ma on ha darata a fewtamo jomboɗa wiya a watti monene ma mone o yahoya feetere nden iwa dikka faaleɗama wattude ɓeygu taw sali on ari en positi wona landagol kama koɓe hannde kadi ene mo nandini ɓeygu mum enene mum gonɗum o watta ko sari o wi ko o watta a hoore lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ɗiɗi so a waɗi ɗum on tuma yeeso so a monike a suɓay ko wowla a suɓa ko waɗa si tawi ko ɗon hattura sa fiika warɗa ɗum haray ko an nafsu bin nafsu wonki ittuɗa wonki ma kin itte ɓay a jerano mone maɗa o idan ko wiyete monagol kon arande mun nden ko ɗum ɗo o wi ko feetere sakkitode nden ko nilde walamma kana alghadabu بهذا القدر من الخطورة كان متعينا على كل مسلم أن يحذر منه وأن يجاهد نفسه على البعد عنه ndewonno ko wiyete tikkere nden konko ni wayi masibo mum gonko ni foti hala toɗɗike hoore neɗɗo julɗo kala yo o rento e ko wiyete monagol kon yo o eto o haɓa wonki makko kin o elta wonki makko kin o waawinaki haysi o wowlanama ko mettatamo hayso yii ko mettatamo hayso waɗama ko mettatamo tawa o zeeray hoore makko o jogito hoore makko hara o wowlali ko hana wolude o waɗali ko hana wadde aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المؤمنون وفي هذا الحديث أمرين عظيمين أحدهما الأمر بفعل الأسباب وتمرين النفس على حسن الخلق والحلم والصبر واحتمال الأذى الناس الثاني أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم تنفيذ الغضب لأن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه وفي الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب أن يفعل الأسباب التي تدفع الغضب وتسكنه e yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah goto mo tawi ko kanko hande yettede den seedanomo gotan ka ko makko ngun toromo yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe ɗen e sahaba maɓe hisnaɓe kono e julɓe haray oɗo mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo wasiyo maɓɓe moɓe wasi oɗo gorko moɓe makani la taghdab sen taskike mon tawa e piiji ɗiɗi no nder hadise o hunde arana nden ko honɗum ko yamirgol neɗɗo on waɗugol sabuji ɗin e ekkitagol makko ne'ugol wonki makko kin ekkintingol wonki makko kin moƴƴugol jikku e muñal e waawugol ronditagol lorra yimɓe ɓe ɗum woni ara nun ko woni ko nder hadise o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo nde ɓe wi oɗo wata o seytin mana ko yo ekkitu hoore makko si o seytini ɗahugol wonki makko kin forsugol ki tawa o jokkaali faale makki o yo ekkitu wonki makko kin moƴƴugol jikku subhanahu wa ta'ala o manti ɓeeɗo yimɓe moƴƴooɓe jikku e yimɓe ɓen tumande o inni yen tinno ɗaɓɓen aljanna o sifi aljanna on o sifi homɓe on yimɓe on aljanna ndaren ka suratu al imran subhanahu wa ta'ala wi
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين tinne tuubol ruttoɗon faade ka joomi moɗon tinne yahon e waɗugol piiji ɗi yamira ɗon ɗin ɗo e laawaade tinne accon ko haɗa ɗon kon ɗo e maydirawde en hoore muɗum fii yo on heɓu aljanna mo tawata yanji mum ko yanji kammo e leydi oɗon moƴƴina haa gasi uiddat moƴƴina haa gasi darnama haalanni few maranama homɓe lil muttaqin almuttaqin wona leñol muttaqin wona yimɓe leydi muttaqin ko sifaɓe sifaji wonɗi yeeso ɗo ɗin siiɗa maniɗo ko maɓɓe jeeɗa o iddat lil muttaqin aljanna o moƴƴinama gasi o marannama huloɓe allah ɓen homɓe woni ɓen siko ɗo o darino mo kala wiyano ko menen woni ɓen بل بين من هم المتقين هم الذين ينفقون في السراء والضراء woni hulooɓe allah ɓen go'o wa sifaaji maɓɓe ɗin ko ɓen ɓe tawata si welo welo si neweende no woodi ɓe daƴtay sadaka si tattende e angal marché e soñdia no woodi ɗum kadi hatta ɓe ta sadaka ko woni sifa maɓɓe arana on alladina yunfiquna fi sarra'i waddarra ɗimmun ɗum ko alkadimina algayza moɗoɓe ɓen tikkere monantoɓe goɗɗo haa gasa tawa pellet fewnuɗo kala ko ɓe faalamo wadde ɓe wawi wadde kono ɓe ne maki yow mi accanima fiya ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande uddituno makka tawi hannde kadi ɓeeɗo piinoɓe mo raɗi mo liɓi e hoore makko jowti wii ko feetuɗo ko ndurejo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo tawi ɓen no jooɗi ɗon nde ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mooɓi ɓe wii ko honɗum tañɗin ɗon mi waɗa yon hannde julɗo ittata mone ko heɓata ka allah ko ɓuri heɓata janngo yimɓe ɓen ko nelaɗo maaki yahe mi accani on fannin a waawali ɗum ɗo hare a jeyaka e maɓɓe taw almuttaqin a jeyaka e maɓɓe taw tawa a monanto goɗɗo haa hatta tawa hiɗa waawi sokudemo hiɗa waawi yaltindemo leydi ndin hiɗa waawi bonnude golle makko ɗen few ndaara ko woni ɓaango makko on tawa si a lorri o a lorra e buy fii wata a lorrumo lorra buy tawa so a muññike a heɓa baraji moodi ƴettu baraji ɗin inna mi acciranima fi allah ko ɗum ɓe woni alkasimina algayda munantoɓe neɗɗo haa tawa ɗo waawi yottade ɓe accira fi allah wal afina ani nnas yaafantoɓe ɓen yimɓe ɓen wona neɗɗo wi o min mi accata si leydi kam mo fotti mi accata si malaika ari ɗo mi accata julɗo si wowli ngolɗo yo wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wona julɗo kadi kesum julɗo taw wonu kanko so o monike si aduna o fof fotti jeeji o jaɓata wona e jikkuji julɓe ɓen no jeeya ta wonu an si a haɓidi e goɗɗo moƴƴintintaka goɗɗo wawi haala moƴƴintita hakkude mo anndude jeeyaka e jikkuji julɓe ɓen julɗo no mono kono so monike ko yo ittitu julɗo no mono kono so monike wona yo jokku moni makko on waɗa kala ko moni o wi yo waɗa fiyaake ɗimmo ko woni e hadis on ɗo kon ko ekkitagol neɗɗo on angal tikkugol ngol ɗo si a wattanale yila a wiye nelaɗo waɗa yamini ko wata wonde sabu monagol ko amrun tilqa'i automatique mo yennima tun a monoto mo bonnanima tun a monoto mo tappima tun a monoto mo yawikema tun a monoto joni ko honnugol isa hadis nelaɗo sallallah sallam ɓe wiwata mono idan ɗo karama koɓe ndaari maako nelaɗo ɓe maaki nelaɗo wona ko gasta wonde ɓe yamiri koko gasta wonde wona watta a mono ko watta a waɗu ko mone o wiya waɗu kon so a lannimo nanade goɗɗo ko imma moni o wiya ya warmo ma ya piimo ma ya sokumo ma ya raɗomo siko gollowoma monaniɗa moni o wiya ya yaltimmo golle siko ɓeyguma monaniɗa moni o wina ya accitumo siko ɓiɗɗo ma o monaniɗa moni o wiya ya raɗoma ka galle idan konko moni o wiyama ya waɗu ɗum o wimata waɗu a wata wonde a monaki par ce que ɗum ɗo na a watta ko automatique ko moninta kon si ari tan o monototi tan kono ko moni o wiyata ko ya waɗu on tuma wi mi watta ɗum ɗon
sa waɗa ɗum ɗon haɗa sa monaki idan ko wata a jaɓu wadde ko mone o wiima ya waɗu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laysa shadidu bi sura jon doole wona yaawo o liɓude si nanngodirama wona on jon doole walakinna shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab ko woni jon doole ko neɗɗo wawɗo hoore mum sanga nde o moni o mono haa gite makko wojja haa ɗay daande makko funta tawa o yennata o huɗata o wolata ko boni o watta ko boni tuma hewtuɗa o daraja ɗo haɗa a jeeyama e homɓe almuttaqin idan neɗɗo julɗo on ko ɗum ɗo o haani wadde ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe yamiri nde ɗo hunde tawi ɓe anndi hunde ko nde ɓe laahisude ɓe yamirno kadi neɗɗo julɗo on si mone on ari e makko ko hongal o rewata ha mone on iwa ɓe yamiri julɗo on ara nun ɗum si tawi o monike an yataawada billahi min alcheytan si o monike yo o moolo allah e seytane sabu seytane no jeeya e ko watta kon ha monoɗa monagol ko naatirgal ɓurgal mawnude e naatude seytane bani adama hiɗa welto seytane ronka naatude ma few sunoɗa o ronka naatude few kono si a monike no wawa hewde damgal salon o hande kadi o naatay so o naati o jooɗike koko faala o watta tarenaki joni no fi watta ɗum wonu o wi sa monike tun ya wi audu billahi min alcheytani rajim ɓay seytane kanko so a woodi ngol konngol ɗo haɗa o yehiɗa luɓɓi soro ye wa imma yanzagannaka min alcheytani nazgun fastaiz billah si heɓima sowontinande immorde e seytane moolo allah immorde e seytane yani toro allah e dande bon seytane honto o yewti ɗum kaka o wiima an neɗɗo julɗo on ya a yottor boneji yimɓe ɓe moƴƴere maɗa nde wala tastawi lhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim wama yulaqqaha illa alladhina sabaru wama yulaqqaha illa dhu hazzin azim o wi bone on e moƴƴere nde fotata ndaare salafu salih no ɓe wa'uno noon si e wayi noon hannde wallahi e yiya nafa islam goɗɗo daro aybine ma haa gasa innamo si tawi ko wiiɗa kon no e an yo allah ittanam si tawi ala a tooña yo allah yaafoma o woltel ngol konngol ɓawnde ñande haa allah wara mo wata woldir ngol ɗon ka salafu kamɓe koni wano si a ari yennugol ɓe a wowli ko ɓe ndaare ɓe an e angal hakkil makin e feetere ma nden ɓe innama ko wiiɗalam kon so tawino e an ella mo wiiɗa mo tawi mo e an ɓay yennowo ko ella darta baka e maɗa so inna hiɗa kaani ma inna waɗi ɗum ɗe ɗum ɗo kono yennowo ko metti wowlan joni noon konko wowluɗa e an si tawino e an ɗorki allah litu e an ɓayna moƴƴere ɗo si tawi le a tooña yo allah yaafon par ce que a tooñi julɗa heɓi probléme idan ya yottol bone yimɓe ɓen moƴƴere maɗa nden o wi so a waɗi ɗum neɗɗo mo haɓidunoɗa e mum fuu woni jannganakuujo ma woni gollowo ma woni ɓeyngu ma woni siɗɗo ma kala mo yottoɗa boneji mum ɗi moƴƴere maɗa nden weldege alta hakkunde moɗon o wonte waliyun hamid jiɗo ñallidiɗo weldiɗo kono so a wi'i so waɗi gootum a waɗa sappo so wuuli gootol a wola sappo bone lutte ka moɗon hunde wata moɗo kinde idan si a monike go'o on taw ko ittirta mone on ko moolagol allah e seytane ñande goo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe tooli ɓe hayni worɓe ɗiɗo no yeddodira ɓe yennidiri ha wuli gooto o gite mum wojjino coyi ɗaɗitandi funtimo yenna nelaaɗo maaki inni la alamu kalima law qalaha la dahaba anhu ma yajid law qala audu billahi min alcheytani irrajim nelaaɗo ndaari gorko moniɗo no yenna on ɓe maaki miɗo anndi konngol sihara o wowlingol jooni ko ko woni makko ɗo iwani so wi jooni audu billahi min alcheytani irrajim ɗum ɗo iwa e makko idan si a monike go'o ko ittirta mone on tawo ko ya wi audu billahi min alcheytani irrajim ɗimmum ɗum ko ɓe tindini en kon kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi a monike ko haɓirta mone on hara bonnaali ko assukutu inda alghadab قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثة
deƴƴugol hara jaɓani wondi fiw sa monike si a monike ka nder suudu on mbo hunduko hara wala laayi hunde de ko waɗi sa jaɓi wowlude sa innali ɓeygu ma yo hooto a inna a wattimo nene fof ko probléme ji maɗa si on ɗo yehi raɓɓoye kadi goɗɗo on noon kala janngo monoɗa wola bolnoɗa hanki kom ñande lutta wadde ɗum seytane fijire ma ɓay tum andi ko ɗo natiranteɗa ko ɗo natiranayma ñande o haɗa aɗa sonki idan sa monike on mbo hunduko ma kon fanka sakki wota wolu goɗɗum sa monike bi futuro ha bimbi a wolala hunde goɗɗum ñawete kam a bimbi hunde ñawataki a jokkitay idan ɓe maaki so tawi on tigi monike yo deƴƴuta joɓo wolde golloɓe jelo gollidi ɓe jelo huwondir ɓe jelo hakkunde mum boni tawa ko konngol wowlangol sangamo ne na ko waɗi kon gaddiɓe taw koko waɗi koɓe wowli kon sownude ɓe woni nde sindomo kala accuno ha mone on iwi ɓe jottono ɓe yewta hiko ko bonni watte ɓe wonata ɓe wonnoɓe kono madama ɓe wowli toon ɓe seytini ɓe bonna ɓuri ko bonnuno kon aranno tammum ɗum koɓe yamini kon kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si neɗɗo on seytini yo o waɗu fiita seytane o lorrumo sansugol alhaali mo woni mum on fewno nde o seyti ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida gadiba ahadukum wa huwa qa'imu falyajlis fa in dahaba anhu wa illa falyirtaji ɓe maaki si goɗɗo e mon seytini tawa himo dari yo jooɗo si tawi ko jooɗi kon ittimo ne on awa si wona ɗum yo waalo sangugol position mo wonɗa on fewno nde seytinɗa nden ɗum kadi no waɗa moni on ɓuyto kono ɓuri mawnude e majji ko ɗiɗi darani moolagol allah e seytane e deƴƴugol hara a wowlaani ɗum ɗo no jeeya e ko watta ha tawa mone ma o lorota amma so a ƴetti mone ma on a acciti ɗum surtay ha suuma haqqille maɗa ɗen o wona neɗɗo feetuɗo o waɗa ko wattake wowla ko wowlatake ndeɗa nin so yo hara laawike piijigon toon so tawa ɗi waɗi hannde kadi haɗa so hijji nokkatako idan fiita ɗum wonu neɗɗo yo eto o annda nde ɗo ɓernde nde huyre waalinde ka nder kokkowal ɗo ko nde woni bani adama on si a anndaali piiji wonɗe e nder ni jogota ɗum tentini wete kon tikkire maɗa nden a lutta e wonde e soñdia so a renaki ɗum wona sabu kode malkiseɗa yo allah subahana taala dande en ɗum rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahumma arina alhaqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila warzuqna ijtinabah برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبان